Morning, Major. We are assembly member. A made for Chichire low cost electoral area. What's your Same Konongo extension. Eka ho. Ewo electoral area nim. What's your baby a Pentecost. Pentecost. Konongo. Konongo. A made for Chichire. A made for no. And a Homa locals. And a Chichire near one village. Okay, but let me say extension. Eka odi no extension. Konongo extension kan dey no. Konongo extension. Meme hano extension. Yes. Extension kan extension. Enone amefa ni nyina ya ka bom ya name no amefa no. Okay, na say baby ani party. Ai. Okay. Look Konongo no. Lo kwana etwem ko agogo no. On left no extension and the right no so e amefa. Okay. Na nti ni na na boma e amefa. Pentecost aso da na chi ho no. Baby a high tension no enam no. Yeah. So ho nyina ye wa nkasa wo mpotemu. Ho nyina kame. Ade na ekoso ho. Say le saying. Me pese me hu say BBC na ekoso na ibia. Emrantia na omode generator ne water pumping machine. Eye mining ewo eho no. Ana mpeso obom mi bom mu nchiremu. O ya we. 87.9 Kumasi. Okay. Omo mo ye adwuma wo sa eyin ja say national security for abepam wo mo. Me na me ya we. O ya we so bepa o ma bepam wo mo. Ai. Omo pam mo da ben. Oh, but ko about 2 weeks 3 weeks ni. Until the last time I also far where da ben. Oh, the last time no ye said enkofu bi abehero na ya bom de ya na o makasa se o mu flu ho e wo po bi ase. Ya na o makasa serious pa enti no. Say there no na say am a problem kakra enti no ntimi nko me di up and down for police station. Sisi am gina ko police station. Ye accident bi enti no. Amama sisi am pe am gina ko police station. Na enti we are aware about 2 weeks ago for ba national security for abepam mo. Ai, we are aware. Ba wonya aware so masaba. And I make say the last time it was about 1 week ni. 1 week ni me committee chairman ye ko ho eno ebi ni mo ho no mo omotu amna bi wo efie bi echi wo ho. Na ya ne o makasa. Eno nti no efi sa last week no na mi ko ho bi se omo firi ho. Ya no makasa pa serious. Mo no mo kasa sesen. Baby ade no baby omo atu ade no eye baby enu kwaso mo tuntu mo no mo kasa sesen. Ya me ko ide catch no me say ye frɛ the house owner no ho no. That to the name no omo ka say omo ne omo kasa na wo si onini bi kasie bi da ho no mo a odi wonya. Eno nti no omo enye sa de no ho no mo emma omo fish phone bi da ho dada. Enti no me so mpese omo wi no omo fele. Sa na omo ka kire ne catch no me say enye advisable say omo ye se edwuma no ho. Omo si onini bi da ho wo aye onini bi da ho nti onini sa na omo kan nti omo nye den wo ho na onyini ne nko ana omo nti me ka so omo tu amna no se de wo kan no na omo aye sa garam se ni bi wo ho no ma o so omo ye omo twa ahia no na omo di afi nti na omo twe ayi no amna bi da enimu ansa na sa ayi na ba nti omo ye garam se ni wo sa afofo na omo aye bi wo ho na omo ye sa ahia na gu sa ayi mu ka ne say Facebook no odu ana da wona obona bedemu no nti omo wi ana omo de ahia omo ma tipa truck e de ahia be sele de omo aye no nti eno no omo kan ho asem a me du won so omo de ahia one trip aba begu ho a omo ye nti no na purpose a no omo kan no ene ye say ye baba ho bi nti ni committee chairman since last week no yanko ho bi ana me ka say me problem wo police station accident bi nti no me di akone aba ene nti no me ko ho bi since last week no nti me nim now me nim de ekosie. But who ankasa wo call and who call ho no ade na omo ye no be friend say oh and I make say
omoye na kasa ya kan sa fofo omo de machine na ehye ho ana fofo enti me ka yeka che so mu free ho me committee ba ko ya fa na Hayford ode sofo Hayford na me ne ko ye enu achi ansa na saade na ye frɛ committee chairman na no so baaye no mu nyina be witness no mo kan say omo ye saade ya no e de egu sa fish pond old one na abode dem ni mu sa ahia no omo ye no a ahia no be transfer ade akosa ahia no mu bia no omo di tipa truck ahia no ma ahia bi afele bi omo aye no ene ka se ya ban po no nti omo nyai enti no omo ti mpanyimfo police fo aba ho na ade mo omo aka so omo hwe omo yi omo fele no se de be ya sa Facebook old one no e be si enti na me fi that crime na mi ko ho bi mo e ba cho what ya fe o matu ase enti no matu ase pa but area one dey na omo ye bi wo ne suro ko nyina na omo ye bi no mo ye den national security fo no e be pam wo mo nyina a me ya we no mo ye den no mo ye bi no mo ye den no mo ye sa fofo no bi e na omo ba mining e na wo kan enye mining ya ka sa fofo asom e nse ye wo omo bo entabo kakre bi sa so ho na omo de omo sa hene gusu na omo so no omo isa sikaya na omo pe enti boys no omo be go na security national security for na be pam omo nyina no ye mfa na mining 7.9 Kumasi. It's normal so nim Ghana de ekoso yi enu abi na boys ne ye na omo enti omo ye mining enti mining no omo ye wo ho illegal mining enu ano no ada some member usro so be kan bibia kire Ghana fo ana oh there be why not ana omo tatao oh there be na me dey o twin tata me dey na me person me kire say maka di kaka cho say area one omo ye bi wo ho by national state to follow be pam omo na me ye witness me ye witness but omo jija amna na de ade wo ho so what you say enti ye kura no me kobo MC amane me ankasa m MC okobo na amane say na nka ye nya kwanya because omo ko national state go be pam omo ko sisi abaye threaten kwa de amaye ye fa ho agena ye be hwe say omo betime sisi samla no but nipa no minimum I can tell you say omo eko omo sa aba ho omo ye adwuma enti ene move go and check na hwe how best am betime ho adwuma but before say obekon oya aware say nananom efre omo ye sa omo di sa adwuma oya aware 87.9 me the national security for any MC na efre omo a omo ni omo eye but nananom so no omo part a omo metumi aye but you know the me said that me ho evidence visa said that enya ho evidence visa no kire say what na munya evidence and I want to say nananom frɛ wo mo no ema wo ne so mate but me ya witness say me ni hu say na mum na so na atie so ade a me fa me ni de me ntumi nka se me de me hu omo MC frɛ wo mo no eye efie wura na say nipa na wo de omo ye bi wo ho dada no omo ye bi wo dada no MC ni frɛ wo nyina so obi an free ho so after nkomo ni omo di ye no e no ma street do no national street for no ekosisa omo kwa na ebi ni mu ko na ebi ni mu so asode na omo gi omo ni oma police for na ya no ya ombele na area ho no omo ya so omo so omo patrol na say omo be dey wo ho police for na ya no omo be gina ho kutetu me na me ka say me an kata no like am as me say me gram say na me interest bia we interest our interest ne say enya so we interest ne so obeye bi na mo interest ne say amanfo ato abama assembly member Konongo extension e ka ho bi enti no we interest no eno no enya say bia o ko ho because we interest on so ye bi but ubekọ ho because you are protecting nkrofo a omo nsase wo ho mu si adan wo ho no eni tira ma me bu so sa me da se pa me some every day twemu me ko ho say me obi ko like bo mama ne say nkofo bi so wo mu ye djuma na one guy bi odi ni nia o maka bom ade sa ile ho no ade ama nkofo say o mu ye gram say week ya no mu jijiska nti ko me bufu say nka me fa na ahemfie
but na nipa no ase na problem bi da no so na ma me twa so yes anka me be fe na himfie ana mo jije ho commission edi enti ko am bu free pa that me ko na je say why pasa ya ye we duma pa in fact na ha me enti enu mu ana say security for no national security for AMC frɛ o mo stop wo no aha enti say the working say no mu guo bebre no that time no o mo say the no bebre say the working 1 2 3 bi there nipa asodin nipa so dem pa but na ebi asaba be hye wa yen last week no yekokoto o man no enti the point here is that amanfo omu onsase wo ho na omu ebe develop area ho no omu get access to omu site any omu project omu ye in fact the be okra na nipa te ho enti assembly member me ye kan nyina no solution ne hia yen yeah okay mame mo awo aha bo ame omo fie ben nsuo na no nyina no ebi be twema na omo ye no me ko am bisa se wan e ka se mo ye dimo o se asasi we wura na o se ye ye obakọ na bi kwa no mo ye more than 2 weeks 3 weeks enti me ko na me se efie wura we efie wura no so no omo ntiti Konongo ho omo ntiti locals ho na we hu se asasi wura no ntiti omo ntiti ho enti obakọ na obogbu sasa asasi wura wo he no nipa no mpese obeka no kra na kyerɛ ba o ka so mo obi an sole firi wo wo de eya police fo etumi ba na o ma be pam anadwe na o ma ba se de ye ka no o how na mbom no why can't we make arrest ya arrest bi ana abi mo no ma kasa ya frɛ o ma ye tu o mo fo o mo mfa wo se ye ti wo mo brother unim de ye kire se a police fo etumi ko pam wo a police fo etumi ko pam wo omutimi su call entino dia me maya the last time me ani ko police ko report ye omu ko chi binum oji omu moto na dia din na so but we be hunu me na me ka say ejuma me dinu no ma akoda benti bi obe 1 month kwa na me ko area ho mo da wo benya da ji so obe ko no wa be ye ejuma kwa na omu ko na ya na ensasi wurafo no na omu e de me ma omu eti woni baba wo so no na je so omu aye wie no o ma ye wi no oboko obo won so oboko akoto no okoto na o ye ready a oko no so oboko na free no waba won na ka woni efie wu a empasa si wu no nso a wonya hu asasi wu no ai minua na minua same hello ja na adwuma no mpacho eburu so a wo hia support on why not ni party e se bakofo e che down for obre enu ntino obi asasi so bi ahia moa enti ena meka police asem no I'm for the two in to me because the police for about time to time. So what you say? And until almost like I'm low, someone commit me I am big time. Until me, my police for Chibi pain. It was a police for Etwaso. No more, and Lubina, national security MC, you know. So, and any panel, as wedding, oh yeah, no Baba Show, oh yeah, no Baba Show. But the Bakwa will say, dear, what a good junction on that. You know, the animal can want some serious say, a benefit. And omo ka o nina samo a omo de yin no and let's see me call police station if you want no more na ko commander wona man na ka na fe no aye once and for all na yetumi ehunu ate na me de you see mu no makasa che dodo mu no makasa che dodo oh wahu you see asodiri say ya ne no akasa be ma ha nya mamontra wo ko be saba mo mamra ni nim omunni ye nchi omu na ye mfo mu nkogina mra nim mate Akoma FM 87.9 Kumasi Sedon ni kromwa Sedon the tintin titi an say from assemblyman to PM to DC omunye ready so be